A Festa do Marisco do Grove suma ao seu palmarés outra edición exitosa. Pola carpa instalada na Praza do Corgo desfilan estes días milleiros e milleiros de persoas desexosas de vivir unha experiencia gastronómica das grandes. E polo que nos contan, todo está saindo a pedir de boca. Me habían hablado muy bien de la Feria del Marisco y por eso hemos venido. Y bueno, ya te digo que repetiremos otro año. He venido con esta 11 veces a la Feria del Marisco y me encanta Galicia. Hasta me gustaría vivir aquí. Realmente disfrutamos muy bien de los productos gallegos y seguiremos viniendo cada vez que podamos. El que le gusta el marisco y viene buscando esto, aquí tiene de todo, vamos. O certo é que na Festa do Marisco todo está bo e todo o mundo quere probar cantas máis cousas mellor. Hemos pedido unas almejas, unas navajas, unos mejillones, también hemos pedido un vino blanco. Yo de siempre he sido un forofo del pulpo y las navajas. Me quedaría con eso. Hemos probado de pulpo, un poquito de empanada porque nos hemos tomado una botella de vino y estamos un poco tararí que te vi. Y la empanada pues también estaba buena y el pulpo también. Nécora, vieira al horno, percebes, navaja, berberecho, por ahí vienen más. Hemos cogido un poco variado de concha y de pulpo y para mí está riquísimo. Vamos a probarlo todo y a ver qué es lo que más nos guste y repetimos. Todo en general nos gusta, es decir, fresco, bueno e barato. O público destaca tamén o ben organizado que está todo un espazo amplo, ordenado, sen moita espera e cun moi bo servizo. Está muy bien organizado, muy bien. Yo no tengo ninguna queja. Y muy bien, me parece muy bien organización, mucho espacio. Hemos llegado y nos han atendido estupendamente, todo muy bien. Esta mañá visitaron a Festa do Marisco presidente da Deputación e o delegado da Xunta en Pontevedra, dúas administracións que colaboran co evento. Destacan que se trata dunha festa imprescindible dende o punto de vista turístico nunha época que xa se pode considerar tempada baixa. Un referente do turismo, un referente, un potente elemento turístico para non só a comarca, sino para toda a provincia. Eso, por lóxicamente, se traduce no importante momento económico que xera, a nivel non só de economía, senón tamén de xeración de emprego. Está claro que é unha festa que sirve para desestacionalizar o turismo na zona dos Salnés e, polo tanto, creemos que é unha aposta definitiva nese sector. O alcalde do Grove acompañou a Luís López e Agustín Reguera no seu paseo polas carpas do Corgo. Caca delos destaca que no Ecuador do evento os datos sitúannos ante unha das mellores edicións. Hasta onte mesmo é a segunda mellor edición da historia despois do ano pasado que foi excepcional. Estamos a falar de 61 anos, polo tanto estamos ante unha edición moi boa. Vamos a ver como transcurre porque o ano pasado o mércores, o xoves era festivo, comparativamente non vai ser tan bo, pero moi satisfeitos. Iso sí cree que non se van superar as cifras do ano pasado precisamente porque o festivo do 12 de outubro coincide en fin de semana e ademais o tempo tampouco está xogando a favor.